Sunburst flowers calling on warm days overdue. Shweta Tiwari hi Indian film le television actress ania. Alar na ber le Mizo te po ina kan lo mil shiat na ber chu Star Plus Kasauti zindagi ki a Prerna anga achana tangkha na ni. Kasauti zindagi ki hi Balaji telefilms producer ni a. He show hi kumsari la yakal nge a Indian television show arey ber pathum na ani a. Hemi aya rei chu kyunki shas bhi khabhi bahut hi le kahani gar ki dekha anni. Heba ka hian Shweta hi Big Boss 4th season a winner ani boka. Big Boss hi India television reality show lar takani. Kasauti a chanzo nu October ni thum kumsang ni soma changa January ni riat kumsang ni som pakhat chunga he reality show Big Boss season 4 hi nei ania. Winner ani bok nen alar zwal tir hlea heta hian Salman Khan host ani boka Dalip Singh Rana khali hi runner up ani nge bokani. Shweta hian he reality show winner ani hian poisa vebel chekhat lai hlo ani. Shweta Tiwari hi kumsang khatsakwa samriat October ni lia kholian lautak Pratapkar Uttar Pradesh a alopianga anu hi Nirmala Tiwari ani a apachu Ashok Kumar Tiwari ani apian nuwa Mumbai anin sona Mumbai hian alo seiliana Brahmis College Mazigel Mumbai a graduate a education qualification hi BCom ani. A graduate nu hian poisa tho chwa ve adu ve ta a travel agency ate alo thok thina thlakhata chengzanga te alo lo thina ni. Acting lam hi atui a khubsurat bahuti playa achanin TV director te mitalo la to a audition te chu ati zela TV show achan the chansa nei ta a TV show lan nama saber chu kahian ki shiros ti Star Plus channel ami ni in hemi kum thau kumsang ni pakhata tanga kumsang ni pariat chung khan Kasauti zindagi ki kha changta a anchan tir hian kumsom ni pakhat mele kani a. He serial atang hian alarin mi te shia ta hlo ta hle bokani. A film chante awang hian TV director Ekta Kapoor nen po anin kom ngei ta hle a. Shweta hi Bollywood movie lama te po langin a TV debut na chu Madoshi ti movie kha ani a. Hemi nuwa po Bin Bulaye Barate te Benny or Bablu te Married to America de Fruity te le adanga te po achangle nualani. Film chan lo lama po TV reality show alang nima lama tui boka dance reality show Nach Balie ti ate Jalak Dikla ja te alo tel to ani. And with me, I have all kind of passion towards dancing, but when it comes to Jhalak platform and Jhalak dancing, it's very difficult. No matter how hard I'm trying, I don't get a single step right, and that really upsets me a lot. In fact, more than me, my choreographer gets up. Mi shiat alo chawzela commercial stang takatiboka production khata amalim tipo chuang hialin production shangtan endorsement ti in heng product hi Clinic Plus, Dabur, Revlon, Johnson & Johnson, Fortman, Pierce, Amul ti te anni. Kumsang kha zakwa somkwa pariat khan Raja Chaudhary ne nanin neya fanu an neya Palak Tiwari ania. Raja Chaudhary nen hian kumkwa anin nei nuwa kumsang ni pasari khan an in thena Shweta hian a pasalin zu a in le kut athak thin thu soin show nei lai po in vakala vachemoi lo thin ni in a soyani.
kumsang ni som pathum July ni som pathuma kumthum lai anin date nu in actor Abhinav Kohli ne lanin nei le a TV serial Jane Kya Baat Hoya an chandu na tanga in shetan an ni a November ni som ni pasari kumsang ni som Paruk Khan fapa Rayes Kohli an neya kumsang ni som pasari vela tangkhan an nu pa inkar thalo hi sha tur chau chana kumsang ni som bakwa August Khan Shweta hian apasal Kohli laka domestic violence wangin complaint siam le ti sha tani a police custody a apasal hi lagani nge a soya tamta hleya achan chu ama a apasal po domestic violence wang thawani a hemi chungchanga hian Shweta fanu afamasa palak Tiwari chuan mide hian thu ta kan shelo kanu hi Abhinav Kohli hian a khoilawa keima ngei po tharumin mindi ngai lo ma se tongkam zongin verbal harassment tor thin tu chu keima hi kani kanu hi ka mei chhesha to jinga chakber le kaza berani aron ti vele a fans te chuan he thu kwal vel dan hi sha thiam haran ti le a achan chu palak le Shweta hian domestic violence wangin FIR an thelut si ani heba ka hian le lama Abhinav Kohli nu hian Abhinav hi Shweta le afate panitan hian a in pek zia aron soivele boka pathata kani thu soin Shweta big boss a tel chung po a palak school admission tele school events zonga akal thulia in pek zia thote Shweta ne na in kar thalo po fa an lo nei to nen Abhinav hian an in kar siam that zela tumjok thu a soivele boka hemi chongchang thudik tak hi sha thei cha ni lawani Afapa Rayes kumsang ni som paruka apiana tangkhan achol wangwang ria kumthum liam nuwa nikum kumsang ni som pakwa khan small screen comeback aron neya hi kumsang ni som pakwa kum top lama apashal Abhinav Kohli ne nanin then nu ania meredet ki dulhan tia chuan kumsang ni som pakwa November thla khan achang chan le ani चूज करने के क्राइटेरियाज अलग हैं कुछ लोग ऐसे होते हैं जो सेल्फ डिपेंडेंट होते हैं ठीक है वो सब कुछ अपना खुद कर लेते हैं पर उनको इमोशनल सपोर्ट चाहिए होता है उनको चाहिए होता है कि वो जब रात को आए तो बेबी करके किसी के कंधे पे सर रख के fit nga le injis ro ka sang ani a Hindu ani bok ui pani aneya picture le sweetu te anni a favorite actor chu Shah Rukh Khan le Madhuri Dixit anni Kasauti chana wang khan ITS Star Parivar Award ta best actress a category sang favorite ma favorite bahu favorite beti ate adong ani